Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baru kini gilong ki khubor bamta kasni. Menta kasni ki nong yalam kaseng JSU Create Red Circle kilalet ban sinran lang ya wahe shnong bat ki dekot committee shnong jong shnong thang sky ban kendo ya DC East Giant Hills ban na kaliang ka shnong kala ai sindon da ka jingtho sha DC ban pendo pendam ya ka permanent residential certificate PRC ka ba uni ubar jilla u Ayush Kumar bat ukpa jong Sunil Kumar namar kila pendon kam thong ban apply ya ka seat jong ka state quarter ban puli MBBS ka shnong kala penshai bah usnem arhajar atwe la ai sernot nong shong shnong ka ba shipor ba henriu benai namar ukpa jong uni ukhna ude ubatrei hadalmia cement ulapan ya ka temporary residential certificate na ka shnong ban pha shaka school ha Orissa henrei pinban kini ki bar jilla kila pendon kam thok ban apply ya ka PRC na DC office ha East Jantia bar kila le thok bat syukor ban yo lat sendon ban yo state quarter na ka sarkar ban puli MBBS Komta na kaliang kesnong kala ai da ka jingtho sha DC bandawa penduk pendam sendon ya ka PRC bat ka seat quarter MBBS namar uni ukhna bat ukpa jong u kila le thong bat syukor ban mentoy yaladi to naliang yung ikam ko chinong thang sky dem la jing titia halorwani akam wani u Ayush Kumar wada penam kam baklaw ya kanika certificate wada e kam ko chinong namta tangon rumnai andre wada yoy woni utkar da penam kam baklaw ya kanika certificate karado kwai sate pot yang PRC wo penam kam wika da i amachnong i MW upayang o wakre ha factory da bon tali kisnam ni te daw depan le ini ate certificate andre depan le ate certificate temporary andre i amachnong de e le o wato dun rup nai o penem kam yang di certificate andre wadiyo ni kha da lew challenge i kam kachnong de em kawi ka jingmut kawi ka jing yatali waman step ule chichlong tu chiami wakalom ni sta Unitin yo pendam yo pak pendami ya kini ka certificate dan ya kini ka PRC yang bonus kar wo penem kam damano we chnong yong chnong thang sky ini benta wada yo social media wada bena wada pau ibha oni u Ayush Kumar imenta wapan no pau na i temporary residential wa depan udah i da em chongkhan hotai ite benta ta i ya temporary yang o pentikna sa no brohani na rld ya bit benta ta ini benta i karpa di naliang yong i chnong i naliang yong i chnong percha jori yini percha yani residential temporary ya to PRC wa sarkar wuhim tiye ni upat i uyo yani wato inunu i sen bahalang le IWM hapo yang brin nyau trap yang i u yapat urap yatana yani